Amets bat, koranpioka, umen begietan horroka. Amets bat, dabilegaka, karakate gainetik buiaka. Utzek gintzazu erranatziz, bende erdi bat, ilusioz biziz. Hizkuntza hartu eskuetan, brodatu zazu hitz bat Espainietan. Bidaia egin euskaraz, idatzi gure historia zure berbaz. Utzek gintzazu erranatziz, bende erdi bat, ilusioz biziz. Amets bat, ikastalarrean egoera osoan putz, lore bat bailitzan aire kulunkatzuk, lagundu zunea euskaraz egina putz, erronka begira balamenderdia bai. Ikastalarrean egoera osoan putz, lore bat bailitzan aire kulunkatzuk, lagundu zunea euskaraz egina putz, erronka begira balamenderdia bai. Ikastalarrean egoera osoan putz, lore bat bailitzan aire kulunkatzuk, lagundu zunea euskaraz egina putz, erronka begira balamenderdia bai. Ikastalarrean egoera osoan putz, lore bat bailitzan aire kulunkatzuk, lagundu zunea euskaraz egina putz, erronka begira balamenderdia bai. Ikastalarrean egoera osoan putz, lore bat bailitzan aire kulunkatzuk. Students of second year of secondary. This is our second year using Chromebooks. I like Chromebooks because it's more easy to study and to write and it's more comfortable to carry on. The Chromebooks are very useful to do the homework. In my opinion, Chromebooks are better to learn than books because you can work with it anytime, anywhere. I like Chromebooks because it's easier to use than e-books. For me, the best program is Drive because we have a lot of options as the folders, documents, correctors, and more. The most useful program to work it is Screencastify because it is easy to use. I like the Chromebooks because it is easy to carry. This is my first year teaching using Chromebooks and my first experience in digital teaching, and for me it's a great experience. They feel very comfortable working at this way, and I am a maths teacher, and I have discovered that there are many applications that could facilitate my work, like GeoGebra and another kind of applications to do some projects and presentations, and it's been very great for me. Teknologia berriekin lanean aritzeak hainbat onura ekarri dizkit neuri eta pentsatu nahi dut era berean ikasleei ere baietz. Momentu honetan batez ere idatzizko adierazpena lantzeko baliagarria iruditzen zait. Neure kasuan Drive-eko partekatu daitezken horriak edo aurkezpenak edo dena delakoak ikasleekin batera erabiliz, aukera daukat eurei unean uneko ebaluazio hezitzaile bat egiteko aukera ematen dute. Bestalde, badaude hainbat aplikazio oso interesgarriak eta ikasleentzat erakargarriak izan daitezkenak,
eskabaterako Storyboard delakoa. Kasu honetan, ilustrazio polit edo berezi batzuetan oinarrituz kontakizunak eratzeko aukera ematen du. Eta horrekoa motivazioarekin lan egiteko aukera ematen du. Bueno, niretzat Chromebook ordenadorea oso positiboa da. Abantai asko dauzka bai irakasle bezala eta bai ikasleentzat oso azkarra da. Piztu bezain pronto programak irekitzen dira. Eta gero guk asignatura desberdinetan erabiltzen ditugu, batez ere Drive, baina baita ere erabiltzen dugu, adibidez, matematiketan, GeoGebra, erabiltzen dugu asko ere bai Lucidchart. Lucidchartek daka posibilidade asko, bai teknologian planuak eta egiteko, bai edozein arrotan eskemak egiteko, bai infografiak egiteko. Gero baita ere oso polita iruditu zait Google Keep, horre bai ikasleentzat eta bai irakasleentzat, bada toki bat zure lanak antolatzeko. Eta beste aplikazio bat asko erabiltzen dugun ere bai eta oso polita dela da Classroom. Classroomen bitartez, posibilitatea dakazu ikasleekin lanak partekatzeko, epeak ipintzeko, beraiek bidaltzeko eta egiteko ariketa asko beste modu batetan. Eta orduan hori eurentzat ere bai motibagarria da. Hi, my name is Maite Garcia. I'm an English teacher and I also teach history and geography in English. I must say that I haven't been very much into technology, and I must admit that since I started using the Chromebook, well, I have tried different things that I thought that I never thought that I would try in my life. One of the applications that I have used with my students and I really like is the Classroom application. I think it's a really good tool to set homework to the students, even to do exams. I'm even using it in my tutorial classes with the people who are under my tutorial, and I think it works out really well. It makes work much easier to the teacher and faster, not to communicate the marks. I really liked it. Yeah. Apart from that, I must also say that how quick things are done with the Chromebook. Yes? You open it and you've got all the mail there, everything you need is at hand, and I really like that too. As for students, I have to say that I'm teaching in the third year of secondary school, and for them it's the third year that they're using the Chromebooks, and for most of the teachers in the third year, this year is the first time that we are using them. So you can see that in the time they have been using it, they have become experts on IT knowledge. All right, they manage to do things very well, fast, and sometimes surprise you and have even got to help you, have to tell you how to do things. With a little bit of patience, we are learning too, and we are getting better at it. And I must also say that from the beginning of the course to today, we have also improved in the use of the Chromebook. Herria
teacher. I teach a lot of subjects. Using the Chromebook, I can say that there are several applications that are really good for the students, like Kahoot or some others that allows the students do the same things but on a different way, and that's really good for the students. They are really motivated. Besides, there are other applications like Google Drive, Google Classroom, Lucidchart that allows the students do, I don't know how to say, it's almost the same thing like doing on a book, but it is an interactive way, and this is really, really motivating for the students. My name is Olatz. I'm a teacher in 6th grade of primary in Ecuador Ikastola, and this is the second year for me I'm using the Chromebooks. I feel that the students are much more motivated when they have to study. I think this helps improving their learning process. We've been using applications, Kahoot, for example. We have also used Classroom and Lucidchart diagrams. And I think the students are much more motivated and they really enjoy it, comparing it with the classical textbooks that we have been using a long time ago. Chromebookei buruz hitz egiteko eskatu didate. Pixka saiatuko naiz ikastolak oro har izan duen bilakaera dispositibo hauekin pixkate kontatzen. 2013-14ean ikastolak proiektu berri bati heltzen dio, eta proiektu horrek gainera jauzi esanguratsu bat suposatzen dio lehenengo aldiz kompetentzietan oinarritutako hezkuntza abian jarriko dugulako. Daiki proiektuan azken batean aritu behar dugu klase guztietan, esan dugun bezala, euskara digitalean. Beraz, dispositibo informatikoen presentzia erabatekoa izango da. Egunero eta 6 orduz erabiltzea eskatzen zuen eki proiektuak. Eta aztertzen hasi ginen 2013an eki martxan jartzeko orduan, merkatuak eskaintzen zizkigun dispositiboak. Eta horien artean topatu genuen Chromebooka. Eta Chromebookak nolabait eman zigun aukera proiektu honi heldu ahal izateko. Nolabait betetzen zituelako ikasi zen ondoren guk nahita nahizkotzat jotzen genituen baldintza guztiak. Adibidez autonomia. 6 ordu operatibo izatea dispositiboa kargatu behar izan gabe. Horrek esan nahi du, 7-8 orduko autonomia real bat eskatzen diola. Baita ere, bestalde ikusten denuen oso importantea zela, tamaina, 12 pulgadatan kokatzea pantaila adibidez, eta bereizmen minimo bat izatea. Kasu hauetan 1300, bider 778an kokatzen genuena. Eta gero nola ez, presioa ere bai. Presioa ere, kokatzen genuen 300 eurotik bera izatea. Zeren da ekin, azken batean, dispositiboa izango da material didaktikoa gehiago, familia propietatean erosiko duena gainera ez. Eta, hor, Chromebooka guretzat izan da, nolabait, bitarteko oso garrantzizkoa. Hala eta guztiz, eta guk genituen baldintza guztiak betetzen bazituen ere, egia da, badituela baldintza batzuk nolabait guretzat oso klabea direnak eta dispositibo honek eskaini beharko lituzkenak. Adibidez, bermea ez. Material didaktikoa gehiago izan da, nolabait horrek bizi iraupen bat behar du gutxienez 3 urteko abintzat guk kokatzen dugu denbora horretan, eta orduan horrek esan nahi du, garantio bermea ere 3 urtekoa behar duela dispositibo horrek ez. Eta bestalde baita ere presioan da ezaugarrietan, merkatuan dagoen neurrian egonkortasun minimoak izatea, urtetik urtera presioetan gorakada handiak edo beherakada daitezen izan, zeren da horrek ere nolabait egitasmoa zalantzan jarriko lukela. Eta azkenik eta sosek gehiago eskatzekotan, gaur egun oso ondo funtzionatzen ari den dispositiboari, beste izango litzateke arbel digitalekin kompatibilitatea izatea, nolabait berai arbel digitalaren interaktibitatea baita ere eskuragarri izateko.